Iresa singbo ahan maktada government job explaination non ko chadi ngasi jo mayam gidamta yamna kanarba job information update ma pudun laksari Indian Navy na conduct uba Navy SSR Medical Assistant haba anobo post vacancy ma lae hariba post vacancy asi permanent post ni ko mamang da Indian Navy gi SSR gi thabak lakhibido adudi angnibi scheme gi makha da leibani aduna permanent post oide ko handak laiba Indian Navy gi SSR Medical Assistant ji di myam permanent post ni aduna yamna khudong charba post ni ko hariba post asigi eligibility criteria है कि 12 पास लौरबा कैंडिडेट सिंह फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी लौरबा कैंडिडेट सिंह लोइन अप्लाई तब यागनी को अदुगा मागी सिलेक्शन प्रोसेस से अहानबदा इंडियन नेवी एंट्रेंस टेस्ट आईनेट एग्जाम जे नत्रगना शॉर्ट लिस्टिंग जे तौरनी को सिलर मतुंग दा फिजिकल अमदि रिटर्न थारकनी डॉक्यूमेंटेशन तौरनी दुगा मेडिकल तौरगा लास्ट मेरिट लिस्ट लेपकदबनी लास्ट डेट करम कांदोन एज लिमिट करी ओइगनी दुगा डॉक्यूमेंट करी संगनी हैबन सिंगबा मयाम वीडियो सिदा डिटेल एक्सप्लेनेशन तौजरगे मयाम चैनल असि नम थिनबि बरि चैनल असिबु subscribe am di video sibo like to sinbiramu Indian Navy SSR Medical gi post vacancy asi ma'am official website ki link su description da hapcharamge adu official PDF ki notification gi link su description da lone available holamge sigi Indian Navy entrance test asi ma'am sije karam candidate exam je ahan bagi process ta INET aba exam je tawoni ko INET ki exam je NCC gi C certificate ko NCC की सी सर्टिफिकेट पाइब कैंडिडेट सिंगदी सी एग्जाम तौनी है यावरी को दुनि यामना खुदोंग चाबा ओइदोनी हंदक की दे अदु मैं अप्लाई तौन लिंक से डिस्क्रिप्शन हापसन मगे अप्लाई तो वसी लास्ट डेट से 10 अप्रैल ने को 29 मार्च तक की अप्लाई तो यारे अदुबु 10 अप्रैल की 5 PM दा लोइदोनी को अदुना मैं मतम जे लेरिंगाय दा फॉर्म जे अप्लाई तौसिन बियो अदुगा करिगम खोइन अप्लाई तो मतम सोइबा लानखिबा यारगदु April 14 दिन April 16 फाउगी मनुंगदा 2 days की करेक्शन विंडो की मतम पेरी को आईनेट की एग्जाम दे से मे दा थागनी को अदु एग्जाम जो मे दा महिदो कनी अदु एमिका तोंगान थोरकनी एमिका से थोरो मतुंगदा स्टेज 2 लाकदमनी को स्टेज 2 जे मखल अनि सुनी को मरमदी फेज 2 2025 फेज 2 2026 आइन अनि थोकना कौगनीबा सेम एग्जाम जी को अनि थोकना फेज 2 सिलकनी अदुना आईनेट एग्जाम जो खनगी मतमदा अपॉर्चुनिटी अनि ने को होना फंगदुसे जुलाई 2025 की May 2026 की अनि नि समाना फंगदुसे अदुना मैम यामना हाईली अपॉर्चुनिटी होबा परमानेंट पोस्ट नि हंदक लाइसिदी मागी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जे मैम अनमेरिड मेल तंगिनी को दुगा खोइन सिदा संगदबा पोस्ट की ममिंग से सेलर ओइन संगनी को सेलर SSR सीनियर सेकेंडरी रिक्रूटमेंट हमनी को सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट SSR हबजे 10+2 गी नि को मेडिकल ब्रांच त संगदबनी मेडिकल असिस्टेंट ओइना क्वालिफिकेशन जी 12 पास लरबा कैंडिडेट सिंह फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी लरबा कैंडिडेट सिंह ओगदमनी को PCB ओगदमनी अदुगा ओवरऑल द 50% सब्जेक्ट खुदिंग 40% हमनी को सिदा मैम सब्जेक्ट खुदिंग 40% हरिसे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी अहुम जिदनी को अतै सब्जेक्ट ती सिदा कसो काउंट तोदी को अदुदा करिगुम्बा मैथ्स कुम्बदा कंपार्टमेंटल ता यारगदी को मैथ्स कुम्बा जिदा कंपार्टमेंटल ओइबा नत्रगना मैथ्स सिदा करिगुम्बा आइदे मैथ्स से 4 सब्जेक्ट तारे नत्रग अतोप सब्जेक्ट मा 4 सब्जेक्ट सिगी एग्जाम जिदि सिगी पेपर अहुम जि नतबा अतोप पेपर दा 4 सब्जेक्ट ताब यारगदी अदुगी पेपर दो कोइना मार्क इबदा हाफ तजु यानी को अदुगा एस क्राइटेरिया दिसिदा लेरे को बेस अनि की 2025 की बेस की 2026 की बेस की एस लिमिट सिदुन लेरे 1 सितंबर 2004 की हरोगा 31 दिसंबर 2008 फगी मनुग लेबा कैंडिडेट सिंगदि आईनेट 2025 की एग्जाम जी एलिजिबल ओगनी हमनी को सिगी पोस्ट सिगी मैम पोस्ट संग मतुंगदा ट्रेनिंग मनुंग दि मैम सैलरी फंगिरे को स्टाइपेंड एन फंगनी 14600 पर मंथ फंगनी सक्सेसफुल ट्रेनिंग लोयर मतुंगदा पे लेवल 3 दा होगनी 21700 तगी हरोगा 69100 सिजे मैम कोइना इन हैंड सैलरी दि मैम 40000 प्लस दि अदुम फंगनी को सेंट्रल की पे लेवल 7 की पोस्ट नि अदुबु पे लेवल अदे पे कमी 7 पे कमीशन की मतुंग इन सिगी सैलरी जे अलाउंस सिंग यारो कांदा सिदा मिलिटरी सर्विस पे 5200 पर मंथ जो अदुगा एक्स्ट्रा पी दोनी को अदुना 40000 जे सिदगबु हेनबे को 8 पे कमीशन नेक्स्ट ईयर दे लाक्तोरे को अदुना सैलरी दि अदुकी मतिक चावरदोमनी सिलेक्शन प्रोसेस से आईनेट एग्जाम जे लोरगा फिजिकल तोगनी अदुगा मु रिटन एग्जामिनेशन तोरगा मेडिकल लाकदबनी को सिगी मतम दे तेंतकना मांगदा हाइग्रे तो इंडियन नेवी एंट्रेंस टेस्ट की एग्जाम पैटर्न से अहमदा 100 क्वेश्चन नि 1 मार्क केरी तोगनी ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आतनी को इंग्लिश साइंस बायोलॉजी अमदी जनरल अवेयरनेस सब्जेक्ट मरी हंगनी 12 लेवल दा हंगनी को एग्जाम जे एग्जाम की सिलेबस आई वीडियो सिगी लोरपदा हबसगे अदुगा एग्जाम की मतम 1 आवर नि को 1 आवर दा 100 क्वेश्चन नि को
attempt tawgi matam sidi yam te na pi adu bu negative marking ju legani negative marking je 0.25 legani ko lan gi yaro kan dani ko examination fee je rupees 550 plus 18% GST ogani duga stage student na physical fitness test amadi written examination recruitment medical na sing basing je loin ungani ko stage 1 jida pass or fail or habasi isa gi online gi dashboard te ro kani ko candidate masagi khoina login toroganda isa gi account da thorokadamni ko shortlisting je tawlur matungda NCC certificate C holder singje si singje INET exam gi exam tawni hamni ko adubu moina fazana thoro examination tawru matungda ne ko sigi exam tawbagi matang asi daga physical standard che ma'am physical standard sida height measurement chingba loin tawgani ko sida physical standard te sida 1.6 km gi lamje na si 0.6 minute 30 second fogi manung ngam gadam ni squat che 20 ngam gadam ni push up 15 bend ni sit up che 15 ni ko duga sport ta yam proficiency oiba swimming haiba extra curricular activities sing haiba kinde singdani hena khudong sabje pigani hamni ko stage 2 the written examination INET ki exam pattern ga samani ko subject mari English science biology general awareness sigi subject sing jeloi hangmani 1 hour gi matamni adubu mogi exam jidi Indian Navy di section khudimak subject khudimak loina pass to do ya de hamni ko minimum passing mark to ana thorokani ko minimum passing mark ka so yam moi ko adubu khara di phangdaba ya de habdo adugi concept ni moina minimum passing mark thamije minimum passing mark se sitang nate overall gi passing mark su aggregate ju passing mark to ana ju legani ko मैम एनी एग्जाम की दमत प्रिपेयर तौरबो ओरगदी हजिक टेस्टबुक की एंड ऑफ सीजन सेल हैना हजिक क्वाइदगी बिगेस्ट प्राइस ड्रॉप लाई को टेस्टबुक याली पास प्रो जे ऐप की ममिंग नि ऐप सिगी मनुंगदा याली पास प्रो हाबसे सब्सक्रिप्शन लौगदनी को सिगी सब्सक्रिप्शन लौजिना कानी जी केना मतमदा ऑल एग्जाम की इंडिया मनुंगदा कनो तौरबो एग्जाम मैम सिगी टेस्ट सीरीज मॉक टेस्ट अदुगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सिंग लोइन डाउनलोड तौबा अमदी टेस्ट की मॉक की थ्रू द थाबजु लोइन खुदोंग साबजे फंगमनी टेस्टबुक याली पास प्रो लाइव की लिंक डिस्क्रिप्शन द अवेलेबल होलमगे मैम लई मतमदा apply kapana sanga ka TTM have coach sin review duga maximum 12% gi discount phangani ko mayam na textbook ali pass pro jilai matam da chrome gomba dagi lebiyo ko app tagi lebi no maram di app tagi lebe se platform sa sana rupees 30 muk extra hena ting biawi ko si ting darabagi damakta chrome gomba dagi app se uninstall tor matung da chrome dagi lebiyo ko do redi sigi 351 jida adum chap sana phangani sida mayam CGL gi 2024 gi result da su All India rank 2 taba All India rank 4 8 9 10 tagi candidate sing textbook ta mock test tharaga honor ko experience ngatani ko aduna mayam na kwali recommend to ba test mock test tha famje textbook chin oi ko Indian Navy gi ona su loina mock test loina chapter wise subject wise topic wise previous question paper PDF ta download to ge harasu textbook si da loina khudang sa ba phangmani ko adun offer je pang laktabani amuk tang lai gi jina mayam sahi amagi loina yadoi ni ko do khoina lifetime gi validity enjo lai ko lifetime moi gi di 3 years oideni ko और मैम डॉक्यूमेंट्स इन करी चंगी है मतमदा 12 पास की 10 पास की 10 पास सिना करी देशन अनि है मतमदा एज प्रूफ की होना को 10 पास की जे सिदा चंगनी दुगा डोमिसाइल सर्टिफिकेट चंगनी को डोमिसाइल सर्टिफिकेट कंपलसरी चंगनी दो कैटेगरी सर्टिफिकेट SC ST OBC इसा की जनरल ऑलरेडी सी की सर्टिफिकेट सिदी चंगरो को पासपोर्ट फोटो जी याम मरु एमनी को पासपोर्ट फोटो की मतंग जो डिटेल हाइजरके दुगा खोइना ID प्रूफ ओइना आधार कार्ड जो कंपलसरी चंगनी दुगा फिजिकल चप मतम दजु एमए कार्ड कंपलसरी चंग अदोमनि को सिमदी यारे दो फोटोग्राफ से मैम 10 KB दिगा हरगा 50 KB फोगी साइज ओगेदबनी दुगा फोटो जे नम मतम दा अदि कोक त टोपी गुम्बा कई मत उप यादे को दुगा बैकग्राउंड जे मैम लाइट बैकग्राउंड प्रेफरेबली व्हाइट ने को व्हाइट बैकग्राउंड ओइबना क्वाइदगी बेस ओगनी दुगा फोटो जे नम मतम दा ब्लैक स्लेट अम पाइरगा इसागी मिंग से कैपिटल लेटर्स तन इगदबनी दुगा डेट ऑफ फोटो टेकन जे सिजु इसागी मिंगी मखादा ब्लैक स्लेट से व्हाइट चौक ना इगदबनी को दुगा लाइव फोटो जो कैप्चर तौरगनी को इसागी अखोना थाजिलिबा PC की वेब कैम दगी नत्रगना जॉब सेंटर की वेब कैम दगी इसागी लाइव फोटो जो कैप्चर तौगनी लाइव फोटो जो कैप्चर तौ मतमदा ब्लर इमेज ओइबा फजना सेंगदबा सिंग यावरगदी सिजु रिजेक्ट चत की चांस लेको अदोना लाइव फोटो कैप्चर जो यामना मरु ओइबनी नोना ऑफिशियल वेबसाइट फॉर्म थाजिनबा लिंक्स पे डिस्क्रिप्शन दे अवेलेबल होंगे ऑफिशियल PDF की लिंक जो हापचरंगे को अदुगा इंडियन नेवी एंट्रेंस टेस्ट की थानबगी एग्जाम सेंटर सिटी की प्रेफरेंस अहम पीगनी को अहम जिदा अखोना अपाम दो प्रेफरेंस 1 2 3 ना खनगदबनी को कोई एग्जाम की एमई कार्ड सिंग बजे पोस्ट इसादा कनाम तना थार ओइ इसाना मागी वेबसाइट से चंगा डाउनलोड तोगदबनी को दुगा इंडियन नेवी की SSR मेडिकल असिस्टेंट की सिलेबस सिदा लेरे को 12 लेवल द हंगमनी को 10+2 की लेवल
10 plus ki tu level sida myam English biology science general awareness tongan lari ko maru in sida science hari je chemistry ka physics ka ni ko sida yaru se biology ki di tongan yauri na adu English yaurani general awareness sida myam sport ki matang current affairs ki matang loini yaugani sida sigi jo mathakta reasoning amadi numerical ability reasoning ga maths ka ju portion yauri ko general awareness sida pulap chingbo ne reasoning plus kwan ju sida yauri spelling ki matang jin English ta la ani ko duga the numerical reasoning ju yauri spatial arrangement the sequences si je maruina reasoning gi question based sing do adu sing do loini yauri ko duna adu exam si permanent job ni khudong chaba sing se manghalo ji ko height limit si ma'am female yaudi ko si de 157 cm ne ba ko medical assistant gi SSR medical assistant gi height limit se Navy gi loin chamane 157 cm ne adubu northeastern region gi na 152 cm fo relaxation pithu am ni ko si je isa gi domicile yaru kan ni ko si gi relaxation je phang du je domicile yaw du si gi relaxation je phangoi duga mo gi form je apply to matam da rupees 550 tingi category khudi mak loin tingi ko mo gi de aduga GST 18% 99 je hapaga total fee je 649 oibni ko apply to no link to description de available hormge duga form ki official PDF ki link to description da available hormge matung da anobo job notification lak matam da mayam da matam sana video fangan jage thank you government job exam singi damakta honariba experience mayam gi damakta SSC coaching Manipuri na mayam gi damakta anoba coaching online course ma hoduk chari hariba coaching asi maths foundation course ni maths foundation course asi mayam arithmetic plus advanced animak loina punna tawgani ko course asi mayam all exam gi damakta preparation torba candidate sing loina yagani CGL CPO CHSL MTS railway NTPC angnivir nursing assistant singba exam khudimak India manung sileba government job exam khudimakta maths ba maths bu portion ji bu yaroga di loina foundation course asi de yausin bi yagani ko basic level dagi horaga zero level dagi horaga high level fok ta khani koina sinjariba course asi mayam khwai dagi affordable over rate sinjabani ko 399 monthly gi course sinjabani class ki timing asi 9 pm ne live class togani ko maths tangi course ni ko hariba maths tangi course yaw matamda GD gi 2025 ki recorded course 299 gi monthly fee obadu completely free oina hapsagani ko don mayam khudong chaba sing asi lomina si course asi 31st March tagi hogani ko adubu mayam 5 classes ti live oina demo class oina free da yengbi yagani ko demo class sing adi free da yengbi yagani monthly 399 odini recorded available ogani aduga PDF class note loina fangani ko mayam course asi yawi ningba isinlaw singna makha pijeribu WhatsApp number sida mayam text tawbirau aduga koina kari damak ta khogi coaching recommend oidinu ha matamda coaching gi fee si mayam dagi khwadi affordable ogani aduga koina lifetime validity piba course mayam leiri ko lifetime validity da mayam all subject ki fee se khwadi minimum oiba fee da sajare aduga lifetime validity pi ra matungda iOS duge Windows Android loina ahu maksida loina yengbi anaba format che koina download to ya format ta semaga lifetime recorded VOD course na mayam all subject ki loina leiri ko hojikte adona mayam anytime yengning ba ken ichil langsing na pijare WhatsApp number sida contact tobirau maths ki ogera reasoning ki ogera GK ki ogera English ki ogera loina all subject foundation level the basic level le haroga high level fo when toribo course ni Manipuri medium ni smart reports ngata sinai ni basic the haroga foundation level le haroga high level fo exam arabi the haroga aruba exam sing fo yana ba ko hana maths lor to candidate sing ju loina yana ba ni khoina sinjariba course asi ko aduga koina subject amatang maths tang yaujage haraga jo maths ki jo tongan leiri ko lifetime validity ni khon pithoi je myam don myam koina tawriba channel sidi SSC coaching Manipuri YouTube channel sida sinjabni ko channel si changaga playlist changaga myam na course ki details sing myam yengbi ba yagani ko akoina 2000 gi course sinjari si myam lifetime validity ni lifetime validity se liba course ji all subject ni ko aduga maths ki jo tongana sili ko akoina siliba course myam araiba 10 pass exam dagi horoga graduation level gi exam sing fo akoina sifo complete to bu yana bagi damakta koina sinjaba course ngata ni recorded course ni ko lifetime validity pithoi ni maths ki ju leiri ko mya maths ki ju arithmetic plus advanced ki course asi only 1159 only ni ko sida lifetime validity ni ko pithoi ji ko validity lifetime ni pithoi ji khudong saba sing si logmin asi basic dagi horoga high level fo ni ko adu class note sing loina phangani ko mya PDF format phangani aduga koina latest examination sing da ma'am SSC gi raw score koi gi experience sing gi raw score jo automatic phasai ko 90 plus score masing si 26 plus ta la ko hojik candidate masing je aduna result ju yamna phajana urakani na thajari ju koi gi course coaching ji gi ma'am achievement sing ju ma'am leire ko
adi high court ki exam da selection fangiba CRPF da selection fangiba latest examination territorial army da ju selection fangiba candidate sing loi yaure ko adon mayam khudong sawa sing mayam se loksin hauji ko adon mayam koina demo class oina hauji yenge haiba targadi mayam SSC coaching Manipuri YouTube channel se sangbiro playlist sangbiro duga percentage haiba playlist sangbiro ko percentage ki playlist da 14 lectures basic tagi horoga maths se kwaidagi sol haiba candidate sing ju ko sigi percentage ki demo class yengbiu si yenga matungda maths se akhoi honor ga thokani haiba se khangkani ko songai heramdaba sinlau sing sungai heramdaba maths larokdaba sinlau sing pho loina maths se high level yongna pukhatpa ya haiba se aini sigi demo lecture sida ucharabani aduna demo lecture singe sangbiro aduga mayamna sanai sana de yang thokbiro aduga aina pijirebo WhatsApp number sida text tawbiraga coaching singji details se khangba yagani ko mayambo amuk hanna kurum jari